utilizamos serán bicarbonato, vinagre para botar despois nesta botella, 2 botellas con termómetros, unha linterna de raios infravermellos, unos globos e un boli que despois veremos para que sirve. Primeiro vamos a botar vinagre aquí nesta botella. Despois botaremos aquí o bicarbonato e Adrián vai taparlo con globo rapidamente. E vamos a alumbrarlo con linterna. Despois deste proceso esperaremos a que o globo se hinche. Agora apagaremos e engancharemos o globo co bolígrafo. Eu agarrarei a botella para que non se escape. E agarrarei tamén esta botella. Adri pasará o globo aquí. Agora mediremos a temperatura de cada botella. Vale, esta botella está a 19 grados de temperatura ambiente. E esta está a 24 grados, porque é a que ten dióxido de carbono. Chao!